Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kahil State People's Democratic Party knekasngi kahnyo tarik ukulalangkot arhajar arpuai kalasyong jingelang bat yakren yabun kimat kibakaseng katrang ban penurulong. Habakren sikinong to kubor nakaliang presiden kaseng uba kipi pangnyang ulay itu ba nakaliang kaseng kalayakren yabun kimat kibakaseng kadonkam ban pai kamat bat kila shimru yaki kato kaniki rai kibakaseng kakwa ban pentraikam. Nakaliang jung kaseng kalashim ya karai bakaseng kadai ban pan da kajaka kabahe kumba 10,000 square feet nak zolkar ban shna ya ka office raikam jongka kaseng kalashim ru ya karai ban penlong ya ka general council ban jet thamai no ya kinukit kam ha ubnai jemang mendaus nam arhajar arpuai knang bakaseng kan dubla ban penkre nak benta ka election kaban solong house nam arhajar arpulai kaseng kalashim ru ya karai ban penlong dak simina habayadei bat kasik shedel. Berikong parti Port ni Nayok ya kajaka makasuka ka aini ya tindo ko malai just square feet na kabanta bantay ya ka ying office of party kay naman ka kanya tham dan kakasi na rai ban ong ba pa de kasota makan aini kajaka ng party diba kumasiko ko dyan sa video. Katkong jadi ng kamu ako, mat kejuk, mat jadi kamu jangan parti. Kabangan pat ka parti ilarai, ban penong yang dari council, coba parti atas dan hal ini kesan, hal menaimi, katrik ispende. Marmen sensian dilamut ban penong, mereka duno nak tahu coba ni pandemi COVID-19. Kebalai parti ngilarai dan ia akan tanya ke parti dah keba ngintri organize ya ke parti dah keba ngin ai ke direction Sabarok ke district bahasa Durki ini menang sebentar bantu kre dan tanya ke parti ke direction ajar apply ke besar ke kebalai atau ke besar ngilarai ke parti bahalor ba kini kanorim konsum parti ngiyeng bantu kem bantu net ya bahulong try man try sesar kada din bejai kendring ada sikshidul kai kata ka dur kata jong ke sikshidul jadi kata atia ke badon hak sikshidul dengan kata jela kecungi bad banti perlu ba nisi ya kini ka sikshidul kalapen hati ka bor berkecing kanjong kaya ke sini tinggi narai bandon ke seminar halor ke schedule to the constitution of India how ni unai Februari dekat ke bahasa ke sorta tak nunggu nilai empat mereka masuk kami seminar kita schedule bakat dulu nilai haidin ke parti halor di manifesto kecuni tiba labu sekelap apa aksi marjar kata bahwa parti ni dan menteri lagi job kendiat lagi job sibuk dengan lekan takut lagi mak kita pongsan beningkong ni akan sepang kecil pun jadi subah senjata dia kan ini nak kita parti ni lekan benia dan di MLA dan minister dan hangin ong bah parti juga kan yang nak bentar itu slow ajin kita senjata pun subah senjata ini kita ni isu di badan Kamru, kumka ILP kebelong gawe ke mak aku manifesto parti, serta India government ko jelam jom chief minister mental pendras sama, hagaba ia kini berkat baru di partner dengan MDA batang serta berumai kasim konstitusi, kami di Tanjung ILP ko jelam jom. Kemudian batkan ka tim itu mahu dan kapuk manifesto instrumen bagi serkal bersiap no kan haru ini kami seperti India bagi cuma tim curi tim kesi so kalau benong bagi tim karo ini nak ada parti yang concern yang itu hasil yang no kami dong kesekian state movement isu juga banyak kejelang kalau kalau batam ini parti nada jika tim juga kumbalaya pas pada assembly mo bahkan itu no inarwas
we don't look issue of something kum ukur sa Arstin ila lay yang bakit presentation bat kajing talk we don't look ko ni only aso ala jong ni kum ju sisin ila bat ka RTA maka soka jungi kan thau ila plenty ban pentuk ya kani ke ka japu bat ka soka sa te ila ajmut baka committee soka binong committee yang bawa stakeholder kin dalam nanti political parties ni NGO ni ADCs mo ni presidential head bakinan hanta ban sim darai akan ikut no ni jinja ba pasti dengan negara saru parti Islam aku juga poru ni ke parti ni don ke jing tersuo bat ka message ke Asia borok ki badon akan disputed area ba maki kin rai tangga way ke su tangga way ke decision badong bakin don baik tangga poka dilaju bakin munai bandon ban hangin ban hapo kasam open di dalam decision jobor ki state jadi ban bangin nomyo ya rai ada konstitusi pengganti. Ini don ru hangni ka parti kala different dalasi kabangil ai ke cingthok sya chief minister bat sya union minister halo ka phang ka amendment ban amen ya ka tu ka para 12 AB of the 6th schedule to the constitution of India. Bakata ka jingmut ke jungi ka parti ka longba ke sectional ho ke sti ke jungi ka atiar ke jungi dai la pendubo reka nak kata kata ban amen no ya ketu ketu ibi ke ong baya ka bo jong president of jong hari India mo dan ai no ha ka kerteng ka bo jong gobernur jong jala jungi ka bomut ba ka kabinet dan ka council jong ka state ke jungi ka don ka hok don ka bor mo ban yadai ladi ban thawai ladi ne wat ban num pediang ye ki ai jong ka central law mo kum ka forest act mo kum ka MDR act ka ba kamlong applicable ya ka state ke jongi mo halo ke jinglong try mantra te kata ka de gawai ke bangin budin biang ban amen ya ka para ke aibor ban aitiar ka hobong try ke ba spirit jong ka sikshidul te nang ta gidon iwe ki issue jong ka party iba impwa ban tersulau sya ka sorka ke bangin telang nang ba kini ki matrikam to parti ko bangila ong do sedang ba ke SSPDP ke telang ba kini NDA government kampela ka don kata ke ong baki don ka BJP haka demre ka ai ka bangi ong bangi telang tang ba ke nginom compromise pa mo ya ka kita nungrim trekam mo ya ki matrikam to parti pade mo in yensker ba kita ki parti hamdang ki badan ba central government kum ke BJP bahkan long maka pembangkit sentuh nak bangta ban urong yaki norim ki baka parti be yang nak bangta dari baka kani ka general council nilayo resti naka election commission ba kada ko ini bangin suami tu yaki ketenjong ki no kitam jo parti ke hakatai ka general council kan don ni ka position jadi teman itu kantor untuk presiden, pada waktu itu kantor parti pada long banjir, kumpulan position, kumpulan parti dan kumpulan hak jangka election commission. Ia baru waktu itu kantor presiden sekretari berkait, ketika kabur jangka council banjir, kata ada itu position. Jadi mudahman bagi lakukan jadi ketem license bagi lakukan license juga ketem juga. General Council kami jit main per officer untuk presiden. Ni nak kadang election ada rise mo kajing ya don bunut candidate. Doi bun sitting ya ada konsensus. Tak ada dia menjelale. Baru pon ka election ni officer rajo. Yang don kata ngira kut ketem lakut ke syong ka sweet will juga. Ini juga parti berboy menjit dia nong yalam ni ya nong kambar ko. Emi nasrai kamarais ban ya kren ya kata ban support shu namar ba once more ka MDA government kalau take into consideration the issue ki chomi mo te nasrai ka president man ban withdraw support kamarais su kalau pun ban ini collectively MDA ban ini push the government of India balong kapitang ni bang state ni kala mo right ba kuman berat ya ka jingkan proses Lomba hitam yang kerja di Bario jengkersan nak dari MDA government
Banyo yang IMP. Kampares yo. Nomor paling ba ka MD go man hi la pass yang resolution hapo yang do ba. Kabamut ba unanimously kade ka partners ka badon hapo ka MD go ni la yang shim ya kara. Tendre beta ka shombet haka central government lagi don't have ka political will ban ai ya kade ka ILD laga kapai ngatrai kasih kanam shongti Kalau panlong kebeni pada ni dalam tentang jom bom, ini ia kita start jom chief minister, mo, but ka MD ini dah kan chief dalam loka dan tiga berkemak ban pursue ya dengan isu dia. SMB dah pas. Ini si Elma. Pengiru idon ke jing snow kya ban balai ba mo. Ban weng no kumi gitu ke officer ke bala banlong ke bit bebiang mo nam rejer kating la tv ngiru ngirong concern ya kata kap arpat ngekren spang doyong ngi don ke jing ong lengba MLA bat miste jungi ngi ong bangin ngekren ban ni tinong iram party ngi se kren ya ke bat ke sulkan kamta mo chief minister ban ong tak kanam dei badan ke illegal transportation illegal mining ya doyong ringi idawa kan ni presno ban ong ba ban legalize ban bang no ya kani kecil hayi itu yo kat ki badon ki doyong ki balong unclaim hang no dai ban sis no mardo bada kata ban bang se legalize no daga government ban nyai daga shalang se kan long ga revenue ya kasok ka jomi kadai ban kecil penbaik kecil penbiang ba kerki ya ka badai bat ka power sector na ni teknisi ya te ngila kren deng ba minister jungi ru mene dan ba ini akan jadi issues dan address dengan